Kabung ang counting ni nakuri kayo. Counting ko ang TV mo man ka 22,740 ang man ka. Sehingga ka TV মানে postal ballot maka 675 eka online o jeta vote মানে aro maka 24 ka total ani 23,143 ang top maka. Sehingga ka according to declaration of the election commission বা আরুনি মাধ্যমে রিটার্ন অফিসার মতে খাই আনো কাবু কেন্দ্র প্রপ্লাই দঙ্গ ఇంకా गोबां मा व्यवधान न ఇంకా सेकेंड पोजिशन सिपिएम बर 6,000 किसे बेसि मानखा ఇంకా जतनि गोबां मार्जिन भोट आंनो मानखाना नि आं खायो ఇంకా आं रामचंद्रगढ़ आमसाइनि जत लुकुनो सानन नायो सामनि के रामचंद्रगढ़ लाइबुमा सियो सबसमिनो आगिबो सिका तालबो सिका ఇంకా ओ 23 नि एसेम्बली निर्वाचन को रामचंद्रगढ़ नि बर लाइबुमा सिका आं जतनो न खाका हमया पार सिनि रामचंद्रगढ़ आमसाइनि लुकुरमनि हामारै তাই অরনি ডেভেলপমেন্টনি বাগै आं जतनि kai sakari samne kanna ang bornano vote dimani bagi jotono ang hamai yaparo tai oro prosasonik jar election commission police prosason jar chubanai ang borno blai leka hambai maya paro tam jakai kesang kai ramchandra gat no khobisara tirprabo ebong tini counting go ekdom srai kaham kai kesang kai vote pairing ilakari paimani bagai ang borno blai leka hambai maya ओमफ्राय जों नुखासो बिसि बुरुम जे 35-40 बছर ago जे कायसा पार्टी जितिखा अंकाय जे वायलेंस खालायलाय मानिता ना आब्रु नतै ताम साग्लायनाय दो वायलेंस और जिरो वायलेंस थाके इलेक्शन समय आं मियाबो आनि रामचंद्रगढ़ एलाकाव बुरिखा विशेष करे वानजी आमसायो आं बुरिखा जातार जिरो वायलेंस खन्ना बके जतना मने खालायका केबो जुदि वायलेंस थाना पाइकाय आनो सादि आं लगलगन थानाय जिरो वायलेंस नि बागै ना अनुरोध थानाय आं जतनन सानाय जे जाहाते रामचंद्रगढ़ आमसायो केबो जाहाते एक गुणगुणता हायतो अबनि बागै आं जतनन सतर्क करियो खालायका जोंगाबोनो जनगणति उपकारी खालाय